jena bdejt ndoq DJing kelli xi 14. Ġifieri Paceville ta' 16 kon ġejjed Paceville. Ndoq. And I lived the ecstasy days. Issa jena dejjem kont commercial. So jena qatt ma kont hard music dejjem kommerċjali. So the Scatman and the Wickfield and the rhythm is a dance. Commercial. So that was my niche. Imma ommek qed jisma' madonna tisma' droga Paceville. It never did anything to me. So I lived the scene, right? Tajdli jek titfalli Panadol, pregnancy pill, u ecstasy u dim ma nafx differenza probably. Il-Panadol rafatna l-oħra m'għandix. Because I never touched them. Mhux għax l-għet kelli natural high, kont nibbażja waħdi, kont nixrob beers, l-emmula u ma kont kelli natural high. But qatt ma żildi kitri għax jiena ommi qalt li kien dejjem tgħidli isma' Tista. Chances are it's not a happy ending. What if you stay, if you keep it clean, it's going to be uża moħħok, dejjem qalt li mhux ħanajdlek jien, uża moħħok inti. U s'issa tifla da żgħira, imma l-istess attitudni nieħu magħha. Iżda mhux ħanajdlek tagħmel x'hekk għax inħassrek jew hekk għax kelli ħbib tiegħi l-istess upbringing, l-istess klikka ta' kemm il-ġenituri tagħna ħbieb illi ma qalulhomx hekk and they kind of jekk tmiss id-droga Minna ma treat when you're young, that rebel inside you, like, mela jena kan għamil, man. Laqallu biex ma namilix kan għamila. Jena relazzjoni ma missir dejjem kienet isma, tkun xuċ. You know, they explain things, tkun xuċ. And u dejjem għazaj, jista jkun ukoll il-kartu tiegħi, I was on a natural high, jena illum ma dinx nixrob il-ġurnata, so I still enjoy namel gigs, etc. and I love it, u naqbis u nibbażiżet minn nies on nothing. It's a natural high. Taf fejn tiġi din natural high? No idea, man. U minn dejjem kienet? Dejjem. Għadek iġġora miegħek sal-lum? Dejjem. Istja. No, jien niftakar meta kont fil-klikka l-istess, the loudest one, the worst dressed, fashion was never my best friend. Kien nifrokkiet naqtaħħu minna u frilli u weird, but always smiling, and I used to love people smiling around me. Mela, tlaqna?